Mreža mladih Medžlisa Islamske zajednice Zenica organizovat će tokom ljetnih mjeseci prigodne kulturne programe u atriju Sultan Ahmedove medrese sa željom da, prije svega, mladi ljudi pokažu svoje talente i umjeća. Nema sumnje da će ovaj sadržaj upotpuniti kulturnu scenu Zenice tokom ljeta. Program je počeo jučer u 18 sati i 30 minuta promocijom mlade spisateljice Merime Handanović. Promovisale su se dvije zbirke poezije, Kihoteske i Sančopateske, a promotori su bili dr. Don Anto Ledić i Emina Selimović. Zaista mi je čast govoriti pred mladim ljudima o onome čime se bavim i na neki način ih ohrabriti da budu najbolji u onome za što oni misle da su rođeni i za što zaista žele da ispune svoj život. Moj život je ispunjen poezijom, protkan time, tako da večeras nadam se uz stihove i uz moje promotore da ćemo uspjeti da prikažemo šta je to zaista poezija, šta je to književnost i zašto se zapravo baviti književnošću u ovo vrijeme koje je doista vrijeme Don Kihota, ali boga mi i Sančo Pansi. Poezija Merime Handanović je nešto što se ne može pročitati samo jedan put, nego bi se trebalo više puta. Zato što je to poezija koja nije sonetna, nego više filozofska. Ali kad kažem filozofska, onda mislim to ono životna, u kojoj ona poručuje ili da kažem razotkriva sebe u svojim emocijama i prema majci, prema ženi, prema prirodi, prema domovini, prema Bogu, prema svemu onome u čemu se ona pronalazi i u čemu se ona snalazi. Promocija kao i drugi planirani sadržaj se organizuju sa željom da prije svega mladi ljudi pokažu svoje talente i umjeća. Ono što je osnovna poruka i želja mreže mladih jeste da u stvari sve ono što je usnulo, sve ono što je u Bosni i Hercegovini nekako zaspalo, a zaspala je ponekad dobrota, ljubav, prijateljstvo, da to probudimo. Za sutra u istom terminu planirano je književno veče na kojoj će mladi ljudi govoriti i pjevati o Bosni. Za Zenica Info, Ajna Nikontović.